Ćao svima dragi naši, nadam se da ste dobro. Danas pravimo opet nešto slatko što ide jako brzo. Treba nam 250 ml mlijeka, 60 g putera, ovdje imam 60 g gustina i 3 kesice vanilin šećera. Znači prvo ću to u mlijeko izmutiti. Sad mogu dodati puter i idem na šporet. I znači kao i one kreme uključim na najjače, miješajući to se kuva. Čim počne da se zgušnjava, odmah se gasi šporet i muti se još jedno pola minute dok temperatura ringle traje. Sad nam je krema gotova, znači ja ću dodati ovdje još puter i vanile arome, a vi možete aromu po vašem ukusu. Sad nam trebaju petit keksića 2 i uvijek 2 i 2 filujemo i sastavljamo. Što je tu samo važno da se pažljivo pretišću jedno uz drugi, da se fil raspodijeli, da ne bi pukao keks. Eto, znači to samo moramo paziti, inače sve je easy. Ovdje imam sad 120 ml slatke vrhnje za kuvanje koja se koristi za šlag kreme i 80 g crne čokolade. To ćemo sad istopiti na šporetu. Našu čokoladu prespemo malo dublju posudu i treba nam kokos. I onda uzmemo keks, sad ja uvijek ovako radim sa 2 viljuške, potopim, a vi možete kako vam je lakše. I onda u kokos. Tako ćemo sa svima i onda ćemo staviti malo u frižider tako da se čokolada, ova sosa stegne, da bi bilo lakše zadržati. Kolačići su gotovi, znači samo kratko ide u frižider da se malo ova sosa okolo čokoladna stegne da bi se moglo lakše držati. Presjekla sam jedan tako da možete da vidite kako to izgleda. Znači sad to da poslužite neće niko odmah pogoditi da je to od petit keksa pravljeno. Moja mama je to znala praviti, pa fil je mijenjala uvijek kako god da je imala ili kako da smo željeli. Uglavnom, eto, znači nisu samo bili oni letnji čupavci, onako ili sa čajnim kolutićima, ali onda čajne kolutiće kad je pravila s njima čupavce, onda ih je utapala u toplo mlijeko tako da bi bili mekši, jer su ipak tvrđi od biskota. A ovi sad petit kekse, vidjeli ste 2 put jednostavno, ide u taj sos i to je jako mekano, uopšte nije tvrdo, jako se dobro da i držati. Znači isto i ovaj čitav komadić, to bez brige budite. Znači ljeti to je dušu dalo, ne mora se dugo za šporetom, a može se ovako lijepo nešto napraviti za poslužiti. Kogod voli ove namirnice, obradovat će se. Nadam se da vam se dopada, da ćete praviti i vi, da ćete mi poslati sličice. Želimo vam puno zdravlja i veselja i do narednog recepta. Ljubimo vas puno!